V rubriko Glas ljudstva nam je tokrat pisala obupana Kori iz Maribora, ki je v veliki dilemi, saj je reševala spletno anketo, ki naj bi pomagala, da lažje izbere predsedniškega kandidata. Rezultat, ki ga je dobila, pa jo je spravil v obup, saj je anketa pokazala popolnoma enako ujemanje s kar 3 kandidati. Ker mi o izbiri predsedniškega kandidata vemo toliko kot Nataša Pirc-Musar o poslih svojega moža, se pravi nekaj malega, a o tem raje ne bi govorila, smo za odgovor povprašali uveljavljenega strokovnjaka za volitve. Kori odgovarja predsednik Vladimir P. Kori, pozdravljen. Ti ne moreš, da se odločiš, ker ima to Slovenija na volitvah preveč izbire. 7 kandidatov, 7. Pa vi ste debeli. Če ima 7 kandidatov, ne moreš, da veš, kdo bo zmagal. V sistem ima luknje tako, kot ima most na Krimu. Idiote. V Rusiji so volitve lažje. Tam zmaga Putin. Ker je na izbiro samo Putin. In pa tisti, ki mu Putin da voli, da kandidira. Pa še on voli Putin. Če ne voli Putin, gre delati v Sibirijo. Pa vaš referendum. Pa kaj to? Obkroži za ali proti? Pa to je debilno. Ko mi delamo referendum, gremo od vrat do vrat in rečemo, Putin pravi, da si za. In ljudje so za. Če so proti, gredo v Sibirijo. Tako da, Kori, ti njet delati ankete, njet brati intervjuje, njet gledati soočenja. To je debilno. Njet razmišljati. Pusti, da drugi razmišljajo namesto tebe. Če boš razmišljal, greš delati v Sibirijo. Kar ni slabo. Jaz pridem vsako leto, da vidim, če so se ljudje rehabilitirali in če bodo vodili Putin. Do svidanja. A ti ste že cepil 4. Ne, Zakaj pa ne? ker sem se subscribal.